Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker kiteb lill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk ġimgħa qabel jerġa' jiltaqa' l-Kunsill Ewropew fi Brussell u l-messaġġ kien dwar l-immigrazzjoni. Biex bagħad fuq net tal-aġenda tema li hija ewlenija fost il-prijoritajiet Maltin fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt saret referenza ċara d-dikjerazzjoni ta' Malta maqbula waqt is-summit ta' 3 ta' Frar u li fiha jintqal li trid issir ħidma biex tkun indirizzata r-rotta tal-Mediterran ċentrali, dik li tara ħafna immigranti jitilqu mill-Libja. Fosthom biftehmu diskussjoni minn pajjiżi minn fejn jitilqu l-immigranti. L-ittra ta' Juncker lil Tusk intbatet wara l-kulleġġ tal-Kummissarji Ewropej qabel fuq pakkett ġdid b'rabta mal-immigrazzjoni. Fil-Kummissjoni għamlet ukoll appell lill-Stati membri biex iżidu l-pass ta' rilokazzjoni biex itaffu l-pressjoni fuq l-Italja u l-Greċja u ntqal li ftit biss minnhom wettqu l-impenji tagħhom b'mod sħiħ. Sa issa huma biss żewġ stati membri, Malta u l-Finlandja, li qegħdin fi triq tajba biex jilħqu l-obbligi tagħhom qalet il-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni stidnet ukoll l-Istati membri biex iwettqu l-impenn politiku qawwi moti u jimlew jgħinu fir-riżorsi umani u t-tamir sal-aħħar ta' Marzu għall-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta. Dan anke għax sena wara li saret id-dikjarazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija li qiegħda tkompli żżomm il-qsim irregolari taħt kontroll, xorta għadhom qegħdin jaslu nies aktar milli qed jinbagħtu lura. Meta tkellem dwar dan u l-bidliet l-oħra li hemm bżonn il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos għalli fil-waqt li l-Ewropa trid turi solidarjetà hemm messaġġ ċar x'jintbagħat. Our aim is to reduce the number of irregular arrivals, by making it clear to those migrants who are not in need of protection and who do not have a right to stay in the European Union, that they should not undertake a perilous journey to arrive in Europe illegally, and this is very, very clear.